singabankulu ingazekeki. Nezwi lami alilihle. Ngabe ngihlabelela ingoma ethi akubatshazwa okukhulu kangaka. Ethi kungani abantu nonke ningalibabazi leli gama na. Gama lika Shembe elisibeke lapha ibongwe inkosi. Angisathandi nokuhlabelela ke ngoba isikhathi sesilimele kakhulu. Kanti phela sisaya endimeni yokugcina yenkonzo enkulu kuyona esilethe lapha kodwa lamazwi aselapha bengelula futhi nokwanqamula. Labantu abakhulumayo basuka kude kakhulu bahamba ubusuku bonke aze balale besilethele lamazwi. Yaze nanenhlanhla abantu baseNkandla. Yaze yankulu inhlanhla ehlele ithempeli laseMbali. Ukuba benginesikhathi bengizonixoxela umlando Hlalsuthi nina enqhamuka eqheleni la kude khona kakhulu ngoba khona nabantu baseshowela. Ngicaphunele nje umlando ukuthi leli thempeli esikulo ithempeli lokuqala ngqa la eMangidini lenkosi inyanga yezulu. Uma ngithi elenkosi inyanga yezulu leli thempeli ngisho ngoba mina ngangisonta phesheya komvuzane kwaShande Mambatheni sonta phesheya kwevuma ethempeleni kwatholakele la ngangisonta khona ingekho nje indaba yesonto le. Ngangihamba ngoluhlanu ngilale ngizovuka ngesontweni ngibuye ngilale futhi ngibuye ngesonto ngizela landela nje izwi lika Shembe lodwa. Inyanga yezulu uma isikhumbula abantwana benkosi thina sanikeza umshumeli waseshowe kwaziseni umshumeli umgabhi sanika umkhokheli umanduli wasekwaziseni kwathiwa abasiphathe singabalapha eNkandla isonto liselihle lingakabi ipolitiki isonto silifake epolitikini manje kodwa ngizwa ngibuyelwa ithemba uma sina abantu abakhuluma kanje abakwazi ukwehlukanisa indaba yomuntu nendaba kaNkulunkulu bakithi ngoba ufuna ukwazi ukwehlukanisa indaba yomuntu nendaba kaNkulunkulu ungabanjezelwa isitha sakho sikuvimba ukuthi ubone uNkulunkulu hlukanisa indaba yomuntu nendaba kaNkulunkulu. Saphathwe eshowe thina sinikwa inyanga yezulu umshumeli waseshowe umgabhi nomkhokheli umanduli. Bengimbona ngoJuly ngimbona ngoJanuary nango-October kuphela umuntu okuthiwa umshumayeli. Nginikele eThekwini ngiyohlangana naye ngithi baba nanti ibhuku nginikele. Umkhokheli wokuqala waleli thempeli esamgcotshela ngokusemthethweni esegcotshwa umanduli kwaba umkhokheli waseshowe futhi obakhekwe sakwaShange ngaphesheya eNkandla ngaseThilumi lapha umkhokheli uMasabela umkhokheli wokuqala wethempeli laseMbali wagcotshwa umkhokheli umanduli. Ngathi ngisho namhla efike ezogcotshwa kwafika umkhokheli umanduli kwafika umkhokheli omdala waseJudi uMakhumana hayi uNdlunkulu uMamhlomo kwakusewuMakhumana kwasokuba umkhokheli uMazulu wasethembele abagcoba uMasabela bemlethe lapha simgcotshelwa inkosi yamaNazaretha kodwa siphume eshowe singabaseshowe thina sazalwa eshowe thina. Namhlanje ngibona amakholwa asaliphendula ishowe neNkandla ungathi isilungu noZulu ngoba phela khona lento ongayazi ukuthi yenze kanjani lapha eNkonzweni uba ngathi umongo wasesilungwini nje uyiNazaretha elinye umongo wakwaZulu uyiNazaretha elinye kodwa sonke siya kumuntu oyedwa. Lapha isilapha manje simngcele sekumvuzane manje umongo waseshowe nje ngathi ukhuluma ngomuntu wasesilungwini uma uthi ungaseNkandla ukhuluma ngomuntu wakwaZulu thina sizalwa khona asizange futhi siyilwimpi yokuthi asikwazi ukuphathwa eshowe singabaseNkandla. Owesibili umkhokheli ogcotshwela ekhaya nangu ubese egcotshwa umkhokheli ngoba sekuphela amandla engasakwazi ukuzokwenzisa u14 la wahamba umkhokheli uMasabela wayenkosini sekuthimo wayothi baba angisenawo amandla ubegibela imoto umkhokheli esuka ngapha aweshowe afika athatha imoto ehlashonele la ngakhe khona akusekhona phela siyekhona khona njengoba nithi izwe libi nje angazi ukuthi ngabe nithini uba nishona ngani ngoba ngisuka lapha libi khona ngempela ocisha imoto uthi ayime ngihambe ngenyawo ngoba ubheka ngapha ubona ngathi izovela ishone ngapha unomphela sagcotshela nanga umkhokheli walapha ekhaya
leli tempeli ithempeli lokuqala la lapha abasakwabiyele mangitini laba zalonke amathempeli uma ngabala mhlamba eshumini manje nanti yangaphesheya komvuzane imfofolozi incengimusi iphuma la ekhaya nanti lapha nokhala enlundu kwakuthiwa kunonkanya khona kwadaka inhleko usuli iphuma la ekhaya nanti eqeleni lapha nemhlosheni kukumshumayela unene khona kuthiwa kusosebeni luzalwa la ekhaya nanti yaphezulu enhlababo kumshumela umhlongo inhlala kahle izalwa la ekhaya nantuku kumshumela untshangase luzalwa la ekhaya sekukhona inhlaba mkhosi phansi ngale enhlanganweni yomvuzane nomhlathuzi iphuma la ekhaya ukhona ivuthelani iphuma la ekhaya nansi iphapha iphuma la ekhaya ayibonge inkosi inzala abantu le ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kuhle sikhulume lento abantu abasha bayazi ngoba uma ungazazi ukuthi uvelaphi awusokuzazi ukuthi uyaphi fanele uzazi la usuka khona ukuze ibarcode yakhe ingacishi ingapheli ibarcode yakho silapha nje onke lamathempeli inzalo yawo ile ithempeli enomlando esimangaliso ngakhuluma ngalo kuze kusekuseni bekulufaneleke lokhu ba kube nje la ekhaya amen ayibonge inkosi bekulufanele abantwana benkosi ukuba kube nje nami ngithi futhi akwabiyona inkonzo mina engisayifuna la ekhaya ngisenenkonzo enkulu mangazaletha ingcwele uNkulunkulu mengiphilisile khona inkonzo enkulu engisafuna izoba lapha yabona namhlanje nilethe nje inkonzo yenabasha mina ngisafuna inkonzo yokubonga amen nikhona enkonzo amen ngisafuna inkonzo enkulu yokubonga mina ngibabaza ushembe ukuthi kanti uNkulunkulu njani ngangazi ukuthi ngoke ngibuye ngime kanje phakathi kwalabo bantu ababengithanda kangaka nengangibathanda kangaka kwafika lapha khona ngithi hayi impela kuphelile ngane zami amahla amazweni ngicela uNkulunkulu ohlala kini angemuki kini ngicela uNkulunkulu ahlale kini nazi ingane zakwethu ukuthi le inkolo esikuyo asikho kwapolitiki kodwa sisenkonzweni uyabona kwapolitiki umuntu wepolitiki ngisangafika emngcwabeni ukukhalwa uma efica abantu bengaka uyabona amavoti ayekukhuluma ngendaba yesililo athi ukuze ngibathole ngizobathola abami abazongivotela kusasa ebese gxeke elinye iqembu ngoba ufuna abantu abazoza ngakuye enkolweni kwenziwa lokho kholo kwami kuye kuvuma kwenhliziyo ngoba kaShembe isho njalo asikho kwapolitiki ingane zakwethu asikho kwapolitiki kukhona into engizoyibona sizwa zezulu ngelinye ilanga engifuna nibone nize nazo ukuthi ukukholwa akuyikho lokho ukuthi sikubone lapha emhlanganweni asikubone ezweni lakini impela ukuthi uyikholwa bafakazi abangakini nginenkonzo engiyoyenza ngelinye ilanga ngelinye ilanga ehloko zami enkosini lapha khona eguga yonke le ndawo ngibuyisa abazalwane mina ngiphila nabo kuleliso amen phila nenkonzo mina ungangibiza ngesiyoni uma uthanda awuthikiza inqulu ungibize ngeluthelo uma uthanda noma uthi ngumpostoli kodwa ophila kimi nginento ethi umuntu owazi uNkulunkulu ngiyamdinga eduze kwami ngoba ngelinye ilanga sekulahlwe uwe usungcwele wena kuyoqhamuka umuntu owazi uNkulunkulu athi kakho umuntu olahlwayo emhlabeni bathi sebeshilo bathi kuphelile ngawe siqhamuka iyoni sishaya igubhu sithelakasha uNkulunkulu ukuthi kuphelile ngawe ngesikhathi wena usubaleka uma ngiqhamuka bona bese bathi hlala phansi sizokhulekisa bangasho ukuthi woza kithi lenkolo yakhe yaphetha bathi sizokhulekisa uNkulunkulu uyozaphendule ayibonge inkosi amen yanda liyashewula safika ngenza kwethu wakhukha yonke le ndawo amaziyoni sengibaleke laba kwethu abantu bethi angisafanele ukusonda eduza kwabo wafika amaziyoni wakhukha yonke leqele saphambanisa wathuma ikhupho yonke le ndawo kodwa usehambile sesiyoni zathi sizothi Gumede sikwazi uyiNazaretha sikufuna uphindele khona ayibonge inkosi bathi uzophila kanjani uma ungasakhonzi uzophila kanjani opasa uphuma nenkonzo yakho ngoba mhla inkonzo yakhe sikuvukele uyihenga bengasekho abasondela kuwe
bethi bambe ngakho. Kodwa uma uhlezi kahle nabantu, ingane zakwethu uhlezi kahle nabantu, bothi sekulahle bonke abantu. Hey, wengane zakwethu ngisemndenini niphathe kahle ivangeli. Hey, kwabuye insizwa mina ingakholwa. Zakwethu abafowethu baphansi ehlanzeni pheshe enkanini bathi hayi bhuti hlala phansi siyakwazi akukho onokwaziyo wena wazi ushembe uyawuzaphendule. Amen. Abashongo uthatha siyophuza nawe qwabi. Siyamdinga sosiphuza isikezo bathi sikwazi uyiNazaretha. Ayibongwe inkosi. Manje ke le nkonzo angayenzi babefuna ukuza nje ababishop bami kule nkonzo ngathi hayi manene kancane namhlanje sazodlala uthando nje isazofika leyo ngoba ngiguqele onyazweni lwezulu ngiyoyibika ngoba mhla ngiqala kwestudiya ngangihambela ababishop bami sasolwa yibo bafika babonga bathi inkosi emakhosi sizobonga uthi usubuyisela uGumede sesifundela ukukhulu thina ngawe. Bathe ngifundiswa mina kade ngiyofundisa mina. Bongasho nje ukuthandayo wena. Mina bengifundisa mina. Mina hayi suka ngibambeni. 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 Khona abantu abasuka kude lapha abaya komnambithi abantu abayikoli khona sokufika ngishifula head ayibongwe inkosi. Hawu ayibongwe inkosi. Ayibongwe inkosi. Hayi ngicela ukubonga bekuthiwa ngibonge mina bengashiya ukuthi angishumayele. Amen. Hayi ngicela ukubonga ngibonga abantwana abalapha eNkandla abasidalele le nkonzo. Amen. Ngibonga ubuholi benabasho phezulu ubaba uMkhwanazi okwathi uma le nkonzo yethulwa kuye wayimukela wayiphasisa ayibongwe inkosi. Uyabona nje silapha nje uyabona nje uma nginyakaza ngithi yebo uyabona uma ngithi ayibongwe inkosi. Uyabona uma ngibipha ngithi hayi suka ngibambeni ngibonge umshumayeli uHadebe. Ngibonge umshumayeli uHadebe otetele izingane zethu wayibeletha wayithwala wawevuka nazo wayithwala umshumayeli uHadebe. Siyabonga Phungane. Ngibonga umvangeli ubaba Mavundla. Ngibonga abashumayeli bonke. Ngibonga omama abakhokheli suka nazi insingisi. Hayi nginonile madoda kithi. Suka kwakungathiwani khona emhlabeni. Hayi suka. Ngibambeni. Ngibambeni. Ngiyasabe ukungibamba. Ngibonga amabandla wonke aseNkandla yathuma le ndaba siyikhuluma yalolu suku ayiphasisa ngahamba ngayinkosini unyazi lwethu lwegibisila ngayoyibika sihleli lapho nje sisemthethweni ingane zakwethu. Ayibike unyazi lwezulu angikhathaleki ukuthi uthini uzothina ngisho lutho kodwa ngicela ukunitshela into eyodwa ngane zami phumane indabeni zabantu abadala. Umthetho wabantu abaqala kwakuthi uma kukhulunywa ngisho indaba emakhaya ikhishwe ingane endlini kuthiwa iphume ngoba khona indaba ofuna ingane engazizwa ngoba ingane ikwazi ukugcina into embi ikhule nayo. Uma ingane uyifaka upoison leyo ngane uyayibulala izokhula yazi ukuthi kuloya muzi kuyathakathwa kuloya baba kangeni kuloya muzi akakhulumisani nobani leyo nto ayidlule enganeni ubulala umuntu wakusangibambeni. Inkosi busise abezweni.